itu kapan waktunya akan kita tinggalkan. Cara Roma Irama, pesta itu pasti berakhir. Stop, sopai bakal mati. Pejabat yo mati, rakyat yo mati. Wong sugih mati, wong larat mati. Wong terhormat mati, wong terjahat mati. Kiai mati, santri mati. Pinter bal-balan mati, pinter ngondolan mati. Presiden mati, pengamen mati. Pak Harto jadi presiden hebat 32 tahun. Waktu Pak Harto loro ditunggoni 30 dokter terbaik di Indonesia. Di luar rumah sakit ditunggoni karo pasukan pengaman presiden. Ewa semono malaikat maut mlebu sitok endane sing ngeruh mati.